Loren diak baito hotu ita sur malu faliha haune channel lalina freita sao espera katak haus sur ita bot siro koni saune bediak tani ta fier katak maro makne gras no ne ben sana fating ham tu kaita tu. Iha tani sur malu balorong ohiniang hawa karakatu kuliah kona ba oinsa sai MC iha deslutu ka koremetang. Idane maluk balak mak request ona. Maybe molo kita tu continua kita haluha. Like subscribe. Foi bot no comentário, karik hakarak request, halo favor. No kita haluha tu share by ha, itu bot no maluk sira, lihu si media sosial hutu ne bema kita bot sira ya. I hawa karak agradece by ta bot sira dalai datan, ba em hutu ne bema support na channel idane, hodi share video sira by ha media sosial, lihu hanesan Facebook. Molo kita tu kuliah kona ba ni urutan acara, hawa karak tu kuliah bot rumah. Kata ku hira ita tu halo koremetang, ka ita tu halo deslutu tinang idan yang ba ema nebema kita hadomi ita ni inang ka ita ni aman ka ita ni avo ka oang ka familia ita precisa hatene uluk na nain tambah saja mak ita hakara katu halo seremonia ne tambah sama kita hakara halo seremonia ne ho spesial ita tene kata ku hira ita halo seremoni spesial rumah tambah ita tene kata emane bema kita hakar kalau seremonia ne bania emane spesial baita. Entang wen hira hakar katu halo acara rumah kita haluha atau halo preparasang ne hodiak. Iba emane bema katu sai MC iha seremonia de seluruh rumah. Primeiro kita precisa iha domino. Kita precisa sentimento ida ne bema kita ikut merasakan situação ne bema familia ne liona. Dalam rumah emane ita ne familia rasi. I parte ida ita mos precisa hatene kona ba ita ne moris ikus kamate ne iha benefício kalah. Jadi ita moris atu hahi maroma. No ita moris atu lori mos ema seluk hahi maroma. Po glória ba maroma tan yama kalobot hotu. Mebe mate laos bot hotu ikusnia. Tu ita religião cristão católica ne fiar. Kata ku hira ita mate, ita se bahela iha lalehan. Ita se bahela hamutu ko anjo no santo sirahotu. Ita se hela iha ne baba na fatin, no rohan laik. Então, botruane ita precisa atu hamutu, iha momento ne bemak deslutu. Tambah sama kau explica ulu kidene, tambah atu nune ita bele halo abertura ne betiak. Tambah ema barak difícil tebes dengan atu halo abertura. Abertura ne ita foti lia fang rumah ne bemak atu representa kona ba ema ne nyala lauk morisa mundu. Nomos kona ba maromak ne bolu hodi lori ninia ema ne fila ona bania. Ita bele susung kalimat mesak no bele loke. Ita bot sira bele hari nia contoh iha oin satu si iha MC niang. Hau ini hane ba ita bot sira bele hari tambah idane en geral. Hoto to nesan awali holia fong rumah depois mak hahu tama iha seremonia nia. Então dia mau sira ita tama iha nini agenda. Depois orsi dah bele explica bot bal. Automaticamente acara hoto tu tama iha abertura primeiro. Nebe mak halo si MC. Rua oração. Nah, oração de seluruh niang ita bot sira precisa kuliah antes so ema ne bemak bel hasa oração dane karik ita bot sira bel preparasi. MC rangkap hasa oração dela ida. Se iha mululik rumah husu atau mululik mahasa oração se iha madre rumah bele mebe ita sarani siramos bel hasa oração. Mebe oração ne esforço atu lefang ne prefere liu kona ba ema ne bema kita halonia seremonia de slutu. Ikarik sente kata klahatene reja espontan ya reja de tamiaman gloria nomos oração ide ne bebe ni Teresa dalho senhor ne hawanoin la problema. Maromak ne rona oração to importante ma kita sai holara. Pois tu fali mai mak lefang rumah husi familia. Ne gerale, hane sang ema rumah representa familia, atu bele hato lefang bem-vindo, hane sang eba iha convidado sira no familia. Depois, le fila fali nia
autobiografia. Kaha ninia biografia. Exemplu nia uluk hakerek klasikona ninia biografia ou emaromama hakerek, ok, le filafalida ne. Depois maybe kona bania biografia ne mo salo favor. Ema kondulene le ema ne bema katene le didia par depois acara ne la beleza braut na dalam rumah ema balesa braut halo ema hotula konsentrasi. Pois kelima, karik oan sira hakar katu konta ituan sira ne experiência o hoinan amang sira bele konta historia. Mungkin bele fo kada ema menutu tolu se oang ne melebihi 4 se oang ne naing hat hanesang ne mungkin kada ema hetang menutu 5 par nia bele expresa itu buat ne bemang nia experiência hamutu ko ema ne bemang kita tu halo ni ceremonia de slutu ne. Iha parte seluk depois de abertura bele iha mos exemplo hanesang nia oang sira lori lilin especial basunu tia mak tama orasang ne mos diak. Ou bele iha pas oang sira kuliah depois mak sira mempersembahkan hanesang buat rumah spesial bania mama kania apa kabai maruma lihusi hansaliling ka orasan spesial nemos bele ne bemak bele prepara fatin wan rumah iha fatin de slutune depois sunu hamutu keneba para orsida molok depois de kuakek ka molok tamakek mak foin hamate depois man kita tama baiha parte convivionia. Ok, ne depende tamba hawa karakatu foi de ne depende família mak decidi. Depois neng kari kiha filmajen badak rumah bel hari hamutuk hanesang foto sira ne be dikumpulkan kona ba emane jemplu haus ne kik to ne sekolah ne subisuda ne akabe ne iha oang sira hamutuk oang sira jemplu sane ne foto ne be makal filmajen ne filmajen badak bele putar filafali tambah deslutu ne kan ita fokus ba emane be mak ita hakarakatu finaliza mengakhiri buat rumah tambah ita hanesang hatai slutu ne durante tinang ida ona ita tu husik sentimentu tristeza ne par depois ita hak solok hamu tu kia familia tambah ita hotu seliu dalanda ne ita hotu tempo rumah semate entang atu ita sai husi situação tristeza ne tambah tinang ida ita hanesang foona tempo toma katu hanuin ita ne emane bemak maromak bolona depois hitu kuakek no loke sampanya ya kari ema ita loke sampanya ne hanesang simbol husik solok niang atu ita hak solok hamutuk hatudu kata kita familia ita tu humoris phone hodi solo kiha familia ne laran hak solo kita ne moris loran hodi continue ita ne moris no ita ne solo ki ne mos ita hak tudu kata emane bemang filona ba maromak mos ho ita ne ho maromak ne laran luak ho ita ne orasan ne bemang kita na fatin continua ita fier kata ni hetanona solo kona halalehan maybe kita halua kata como ita nunca hatene emane sayon hausi purgatorio oulae tambane kona ba ita ne familia ne bemak mateona ne sepanjang ita semoris ita mas reja bania depois quando ita mate emas seluk reja falima ita nebe reja ne nafatin basira ne bema mas kita deslutona mebe la bele haluha reja nafatin basira depois ida kuake noloke sampanya ne la precisa ema fu hamba malu tambane ba deslutunia ne ita kuake date depois bele tahu ya depois bele foe masirone bemak hanesang representa familia hansa han hamutuk ita hanesang han hamutuk ho ita han hamutuk nudar familia mebe laos ita han hamutuk ko ema matene ida nemak kita beben ita Kristen Katoliku ita hanesang tia dalam rumah hanesang atu komik vali ita ne hau musuluk la comprende ne hau hanesang ne
hau iha cara udah tahan hamu tu kiku sonia laiha. Namanya sayon espiritu nia selamai hano na hoit. Namanya ising nia ho bentuk nebehal selukona nia espiritu na nia laiha na isin hane sangita. Então laiha han hamu tu ko nia. Ita lah halo perpisahan honia, ita lah han hamu tu konia. Maybe ita tu halo perpisahan, ka ita tu husik sentimentu tristeza ne. Nebe ita lah satu halo perpisahan ho mate klamar ka mate biane, ka ita tu ma han hamu tu konia. Dalam rumah iha dua iha beben ita nia kultura setiap 2 November ne dehan ita bahan hamu tu ko mate bian. Ane lalos ita bot sira be makari sida bele komprendi ita bot sira bele loke ya video YouTube sira amululik sira niang kona babe mate biang sira bele rona di dia kene batu bele komprendi hau nonton bebe kida nema hau bele komprendi bot rumah tamba ita ema Kristen Katolik we hau kona ba kultura hau la tamai dene tamba nela iha base legali dene be make ma bele me pertanggungjawabkan no explica mebe iha religião niang, claro, tambah amululik sira escola kona ba teologia niang. Então sira bele explica di diak maitha. Pois depois de qualquer no lo que sampanya, rejamos tudo, ok. Ou em primeira oração, hau sempre dehan, ou em primeira oração, né, ita reja especial ba desluto niang. Agora oração ida tu irmai, né, reja especial bahang niang. Depois tu irmai 9 han hamutu. Ya, hawa no sira Roma bela representa hodi convidado sira hotu. Sei dane halo acara bot. Sei laos halo acara bot, mai be acara família niang antang ke bele convida husi MC date, mai be se acara bot bele fortene bel convida ni awan sira balong atu representa família hodi convidado sira hotu atu bele bahola hahan Roma. Depois sanulu divertimento karik familia sira hakarak hanesan dansa karik toca ben dansa kahalo festa quedas ok ne conforme ita bot sira pois yani ne encerramento MC que tahaluha foi obrigado ba emahotu nomos que tahaluha atu fona fatin lia fondiak liu MC precisa atu hanesan kuliah na fatin hahalok dia ke rumah nebe mak uluk mate biang ne halo liu exemplo ni relação dia kone família ni awan sira halo resumo bada kuan husi ohini ni awan sira kuliane bele foti resumo rumah husine pa hodi hato ya encerramento ou depois de ni awan sira kuliah bele repete filafali ou momento ema forma bahan ya itu sambil bele kuliah lia fuang rumah kona ba ema nebe ita hanuin hamutu kodi par depois ita hotu moris yak solok ne laran nomo ita hotu rezana fatimbania atu ini bele malang lalehan oke hanu ini dane date mak hato ihawa karakato kata programa idane laos bakwe significa katak bele hamu dansa depende baya necessidade familia niang idane hana sang arahan de hawa espera katak idane bele tulung ita botsira no ita botsira bele sai MC na bediak iha ceremonia de slutunia kai hakoremetania. Obrigada barak, paita botsel nebe makna fatin ya channel idene tore mata kita haluha like subscribe nomos foi ta botsel comentário. Ita se soro mal fali iha haunia video tirme. Obrigada wain, loron diak. Ciao.